Kaunti ya Nyamira Amos Kimwomi Nyaribo uchiaso omugavana we kaunti ya Kisii Simba Arati ejinga ki Arati abaka otaona nero monogeri bwabagusi engana yo mwancho muligana ya tukobe kwano alitukore igora soma igahwa matanga osuboko mwenya oyo kabere omochumbo West Mugirango Bensona asabaigo ababa kwani gose abagwatani abo banyara ko bagukwana ase chiro ya keroka asaba mubuliro mugavana we kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo banyara ko bagutukuterare engwana eyanyarete ko bagakwe kwana nigo baigo bamuganira Nyaribo kwena kyabunango sabare okwabero muriketo Brighton Makori noroboti urwaso wime. Mimi ndio msemaji rasmi wa Omogusi na nitashikilia jamii yangu yote pamoja. Mahali alishauriwa sijui, lakini ni kiongozi wa Kisii County alijajua. Hiyo mambo ingine unasema hiyo ni unaongea na bibi yako huko Jingwane Jovono Jabarai nekroba kwa netabulit Gregoro azamatanga yoko mwenya yokabeire umubunge ya West Mugirango Benson Kegoro nero jairira bamenyi korwa se county Nyamira nene korwa se bunge tutumasaba kubori buna mangana yutali amaya azibano babori buna kwa mnyoki buga bujusi abantu twarete se ntwaruchine no mano okwarara lakini ndiwasa kworo kibono iga byase gotwa buna bagitutu ba Nyamira county asingenje yemone ringa ki gabana ogachorwa obo umurai bo tari bantu baburi bare gochorwa noni njira bunkuru wa irori asimambe murai gabu na njinda ya bantu bamindo lakini kuira abantu birakoze bagenderete gabana bono gwachetie abantu igenteke mukura amasimba rat okwagachira umuntu umutaka inyumba y'uguru ibunyansi umubikarigena ahingo gwakorera sito abugitutu inare gukwanira asensemo ya mwishimiwa waitu mugavana Amos Nyaribo gukwanira umwishimiwa we county ende ya Kisii na talimonogeri bo mugusi etogota negente kimbo bakwanite igwete bobe sana esengenjo yokorama umugavana Nyaribo arameto umugavana Simba Arati Paul Simba Arati netaya twarorega kore binte bingi ase Gusii tarigo chagwa gose Kisii county gose Nyamira basabano nangendereire Paul Simba Arati no monogeri bwa Gusii na chortu ko monogeri bwa Gusii kurangana baraboni gabatiruna mugavana Simba Arati nero tinete bokongu anekero baligetie uyu batagete abamonogeri bo Gusii process yeka twari konye chaka yoko ligie governor 2019 no twarenge Nairobi gali kiombe buna Nyamira dia tusisima youth abantu ku Nyamira ninzo twachete Nairobi Dagoret tokarigi Simba Arati tokamoreta 2019 toka akaba coronated akabekerwe guti buno mukwaneri omonogeri bwa Gusii na eventually tokamoreta Kisii abagaka bagakole kwenda bagaka bakamwanchira ko babuno monogeri wikira bono igo muntu tumanye do monogeri bwa Gusii ningo komenta abamenya abo yobono banyarire bakobori esiko kobororo gati yabarayi abo Nyaribo sike Simba Arati Simba Arati no mugara yo Gusii na ndare ko be president ko muhabantu ko mwana ntu president Gusii to president emia kwemia Simba Arati kware wancho kaje kama bamo buna abantu abamo mokonya abagusii mokorera abagusii gas obugati amagara Simba Arati okonyira abantu abange gavana Nyaribo ntwanya korra gukorosi no nyene kemo Simba aga chirege Nyamira na Kisii county setaya gochora gosenga igo bono ntuke ntotora go sabena maskani ocha somo gavana Paul Simba Arati ora chinyomba chiake barasa bangira bago chigege chiro bamuati echiro dige bwata matobe kerase abangina nigo bago kure chogo obo chabu nigo boichire magaga ikakende tikiyogo kore kiora nyare gokwana ngeringa gavana gosenga mokaya motebi to sigira sana nga egente kina kiomine tikokwana igo itobuna Bagusii koru Nyamira twakonda miri actieyu twagachorete miaka ya 5 tokanyetere tugwake isiko gekora kwasiro kolega abasubati amona basae nabarabumba bwate ayabaho kwana nene ekerbate bina Simba natakire kwegwa isiko yaye no mugabana we county ya Nyamira Amos Nyaribo kwenda kibinango korale emiroberio awawona gokinia magenderero ase county iyo gavana ntu agochorete ni gavana yaito gwanya gocha ground to appreciate otano ni shukrani yogotanga asanti wira ni bingambi ya mono inchukeroka toroseri echiro mna bone togotweru nona astugo checho tayo echo na mente tugwaka na 50 bob lituko wewe ni gavana wetu tunakuheshimu ulituahidi kazi ukatuambia chini ya miezi 3 ukiwa kwa serikali utatusaidia kupata kazi tumekaa nje tangu hiyo wakati last time tulikaa nje tumekaa nje bado hatujapata kazi ukiangalia hapa nyuma yangu tuko na choo
haujafungua. Wanawake wetu hapa hivi wanaharibu mazingira. Ukiangalia kila mahali ni matope. Alafu isitoshe kazi yako tukikuangalia pale kwa press tunakuwa ni matusi tu. Unaingilia gavana wa Simbarati ambaye anafanya kazi yake nzuri. Hata anaruka kwao Kisii County anakuja kupatia wanawake wetu miafuli ambao ni Wanyamira. Ni jamaa anafanya kazi nzuri. Amesaidia vijana mpaka sisi tunatoka pande hii tunafanya kazi pande ile kufagia ili atulipe. Ngolipo tiriketaseni Candice TV koru a semo ya keroka. Iriteriane Brighton Makori.